Pronalazač Ostoja Rajić je osmislio veliki broj patenata iz oblasti energetike. Poslednjih nedelja promoviše nov izum, jedan bojler za kuhinju i kupatilo. Ovog puta predstavljam bojler koji zamenjuje velike od 80 litara ili Siemensov ili Vailantov. Oni su naravno 3 puta skupi jer su iz uvoza. A za njih se mora raditi i nova kućna instalacija, dok za ovaj nov model ne mora. Postojeća instalacija samo se priključi, znači još jedna faza na nulu i dobijete međufazni napon i dobijete efekat kao da je trofazna struja. Kupci su na osnovnih koje proizvodim i sada i koje ću i dalje proizvoditi, tražili jedan bojler za cijelo kupatilo. Svi kažu, meni je to blizu, meni nije daleko, a ja vodim računa o energetici, o energetskoj efikasnosti koja se primjećuje da je u svijetu problem zato što vidite kako se glečer topi, prijetnja opasnost, ja mislim malo zadalje, ne samo za sad i za moje potomstvo, naravno i vaše potomstvo, svih nas. Zato sam ih poslušao, konstruisao sam nov model bojlera koji zamenjuje sve bojlere praktično. Ne morate imati kućnu instalaciju, samo se zakači, znači tamo bi bio veliki, ovdje se iz zida ide crevo, ključ se ode i odavde ide topla voda u zid i imate sad pokriveno cijelu kupatlu i kuhinju. Znači na malom prostoru, lagan za ugradnju, težak je 900 grama, umjesto onoga što je težak 90 kg. Pa vi sad vidite šta mi je lakše ugraditi, šta mi je jeftinije. Na tom projektu sam radio, mogu reći 2 godine, možda i više, dok nisam izradio alate, majstori znaju, inženjeri, alatničari, koje je to posao, koliko to košta, koliko to je jako naporno. Došao sam ovdje u našu dragu televiziju da pokažem još jednom moje radove koji traju i traće dok sam ja živ. Rajić kaže da i sada uči, a drago mu je kada za svoje proizvode dobija pohvale, najviše zbog utroška energije, odnosno zbog manjih računa koje građani dobijaju. Ušteda struje i vode je u odnosu na one velike bojlere 50%, zato što ipak on transportuje vodu kroz zid i ona se hladi u odnosu na onaj prethodni model i sadašnji koji proizvodim gdje je ušteda 60%. Jer kad god transportujete vodu, ona se hladi i to je neminovno. Ali mnogo je efikasniji od ovoga od 80 litara ili Siemensovog ili nečije druge strane kompanije koje su jako skupi, 3 puta skuplji od ovoga. A isto garancija ima i 2 godine. Znači, pošto je laganiji još, prednost je malih je dimenzija, ima 3 puta nižu cijenu, lako se ugrađuje, opet nema kamenca i to su velike prednosti. Ne morate raditi kućnu instalaciju, trofaznu struju, a dobijete međufazni napon koji daje iste efekte kao i trofazna struja. Znači, prednosti su velike. Samo kad otvorite bilo koju slavinu negdje gdje trošite vodu ili tuš, onda se automatski uključuje i greje vam vodu, ne dođe odmah iste sekunde kao kad direktno iz onih prethodnih mojih modela, smart bojlera, nego ono ako ima metar dužine, naravno mora prvo da zagreje cev, pa zid, pa tek onda da vam dođe voda na tuširanje ili umivanje ili pranje posuđa. U Srbiji je vrlo teško uspeti sa inovacijama. Domaći patenti se lakše probijaju u inostranstvu nego kod nas, pa godinama čame u fiokama. Tradicionalno u Srbiji to problem za sve inovacije, a poslije kad se navikne, onda im to bude normalno. Što se tiče svake tehnike, lekova, hrane, mi smo stalno nešto oprezni, kao da se teško uklapamo u savremenu civilizaciju. A kad odemo u inostranstvo gdje sam ja bio, razvijela se i ovdje domaća privreda, ne bi morali mi da idemo nigdje. Ovo je Srbija lepa zemlja, baš sunčana, prirodno svega ima bogatstvo, zdrava hrana. Međutim, mi smo stalno nešto oprezni, ne znam šta je to sa nama, ne mogu da objasnim. Pronalazači su pravi poslodavci, jer oni daju uvek nove proizvode, a Rajić se trudi da bude i savjetodavac i stručno lice koje će kupcima ponuditi lično usluge montaže. Najčešća su tehnička pitanja. Koju temperaturu daje, je li teško ugraditi, kaže nemamo majstora, nemamo vodoinstalatera, kako ćemo to da uradimo. Zato ja stalno radim na jednostavnosti i usavršavanje da može čovjek koji nije tehnički obrazovan da se snađe da ugradi.
To su najčešća pitanja. I koliko će to mi dugo da traje? Onda kaže, ja sam imao 20 godina, imao sam 30, a ljudi nisu svjesni za 20-30 godina da je bacio recimo jedan skroman automobil, dobar automobil, kroz bacanje energije, čišćenje kamenca, održavanje, plaćanje nepotrebne struje koji potroši, jer mora sa starom tehnologijom mora da plati ono hlađenje kroz zid, mora da plati sve te troškove koji izazivaju veliki boileri, znači on tamo greje 80 litara vode, ona mu se hladi, a ovdje dok ide odmah potroši to i završi posao dok zatvori slavine i isključi se potrošnja. Ovaj inženjer je iskustvo stekao u Nemačkoj, Austriji i Engleskoj radeći u industrijskim sistemima, rafinerijama i reaktorima. Ipak, ostao je patriota i očekuje da se ljudi u Srbiji okrenu domaćim proizvodima.